Konačni rezultati referenduma su sledeći. Imali smo ukupno 130 glasačkih mesta i jedno u zatvoru, pošto imamo na našem području i taj zatvor. Upisanih glasača u biračkom spisku je 102.586, od njih je glasalo 26.173, nevažećih glasačkih listića je 258, važećih 25.915, za se izjasnilo 15.444, a protiv 10.471. U ovoj zatvorskoj ustanovi, znači za izvršenje krivičnih sankcija, bilo je 49 upisano u glasački spisak, glasalo je 25, od toga je 17 bilo za i 7 protiv. Ovo su znači konačni rezultati. Mi smo jedan od retkih gradova gde nije bilo nikakvih grešaka u zapisnicima, znači zapisnici su bili korektno odrađeni i nije bilo potrebe da se putem rešenja vrše ispravke, lake, teške greške i slično. Zaista smo za pohvalu u tom delu. Mi nismo takve primetbe dobili znači kroz zapisnik ili od samih građana. Čekali smo da prođe taj rok od 48 sati po završenom referendumu, znači sve smo ispoštovali, do nas takvi nisu došle takve informacije. Nemamo znači takvih saznanja da je bilo takvih pojava, da je bilo glasanja van glasačkog mesta, bilo je i to prilično. Znate, to su nepokretna, nemoćna lica koja se prijave, kod nas su se prijavljivala 2 dana ranije pre nego što se organizovao referendum i na sam dan referenduma do 11 sati glasačkim odborima. Tako da se išlo znači po 3 predstavnika iz različitih političkih opcija na teren i glasanje je obavljeno. Mi nemamo informacija da je bilo nekih nepravilnosti u ovom delu. Jedini način bi bio znači da se u zapisnik unese takva nepravilnost, a koliko ja znam bilo je samo, do mene bar došlo, takva su pitanja bila, dosta je bilo, predstavnici su insistirali da se broje glasački listići koji su bili upakovani po 100. Međutim, mi imamo od Republičke izborne komisije nalog da se ti listići ne broje, nego samo ona razlika preko 100. Znači 100 se uzima kao utvrđenih 100. I eventualno takvih primetbi je bilo, ali štamparije su odradile svoj posao, predstavnici su bili odgovarajući znači prilikom štampanja i tu nikakvih nepravilnosti nije ni bilo, niti je bilo moguće. Ali ima stranaka koje smatraju da je tu nešto moguće odraditi negativno. Rokovi su prošli, svi rokovi su prošli, zato mi sada imamo ove konačne rezultate sinoć, 48 sati po završenom znači referendumu, eventualne prigovori mi nismo ni jedan dobili. A kao što sam rekla, zapisnici su bili odlično odrađeni, verovatno da je tome doprinalo što smo imali i kvalitetnu obuku. Ranije su bili predsjednici i zamjenici obuhvaćeni, a sada kompletni glasački odbori. Zbog ove situacije, pandemija, loše vreme, nisu baš svi se odazvali, ali dobar broj ljudi je došao. To je negde oko 1300.